tureba akasheshekera izoba Madam Claire natekateka burungi bwa mukama natekateka hambabazize nareba okwari kwiha abantu mu mucucu akabashitamisa n'abanyiginya munywani wanje uri kundeba hariho ruhanga hari kubasa kukwiha tishonge byorabiremo tishongo kozirwe tishonga okuba ari kukureba tishongo okoshomire tishonga sente zoine tishonga na byona koka Madam Claire winyinaha Yesu natangaza haleluya nambwe nakasheshaka Yesu nanda kugamba nitwe okurabiro muri nye omu kitabo cyo kutandika abine Bibli tuyisha kurebayo omu kutandika eshura ya 3 tuyisha kutandikira aha mushorongo ogwi 12 rahanga yakore byembabazi rahanga yakore byo kutangaza tishonge mbere yabireriho tishongwa okwabire hari ayibambe konka yakore byembabazi nabwo ni wari kundeba ninkushabira omukasheshekeri izoba ngutishonge byorabiremu tishonge kayori kuzarwamo tishonge byorabiremu na nemyaka yuwahisa konka yesakunda sime hagire kiyatandikiraho oyimuke orugo mwidara ozo murindi mukama simwe mnonga ntwenda kureba ajyo gumwana obabire ni beta Yusufu rahanga kamukunda Yusufu akaba ari mutabani wa Yakobo kandi umbatabani ba Yakobo niwe yabire nakunda munonga haleluya akaba yinabandi konka ogwe niwe yabire nakunda now Yakobo yakura yakaha myaka 17 emyaka 17 yadzire eyabire yasa ishe yamutumo mwirisizo Yakobo akaba inamasyo gentama na nembuzi nebinde biyabira yine abana be bazo mwirisizo Yusufu yagumomuka mbweno izoba ryahika nkakasheshe nkakakasande Yakobo ishe wa Yusufu yamugambira ati gendo ze kureba barumuna bawe baba barije kandi namasyo bwaba garije haleluya Yusufu rohanga kaba yamutireho amani no bushoborozi yamuhire ciconco cyo kurotorore biroto aza eco conco ciyabira yine barumunabe tubarakikunzire aha kuba buri kanya kona bakaba bamweterera ishamweterera ahabwo kugira cyonceco mbwenu bakurube abarumuna tubakikunda tubakishemererwa mbwena hati kuyagenzere kubareba bakaba bamuhire n'izina kuyabira letwaho bagira ngo rurota yishe kuyabira letwaho bagira ngo rurota yishe mbwena izobedyo kuyashumire abarumuna bamureba bagira ngo ureba karota kayija ayibambe omitama yabo hazamo busharizi omitama yabo hagire cyazamo ekitari cyo bwarahanga ahabwo butakunda eco ecyabire kiri omuri Yusufu bamugerere nam bagira ngo apana Yusufu waba no shoma ebya Yusufu nibitangaza Madam Claire ebya Yusufu nibitangaza iwori yo nondeba waba nonda kurebe ebya Yusufu byona ogendere kimozo omukutandika noja kuba norebe bya Yusufu okubyagenzere rahango kuyagenzere namukora no buyabira ryo mwana muto okikaha myaka ejo yona eyamazire mukama singo mnonga abarumuna
bamugirira inama bagira ngo reka tumunaje omukintu kirimo bushi nangwa abandi bajya ngo katumwite konko muri barumuna ba Yusufu hino uruhanga yamwimukize okumuhwera obutafa. Haleluya. Omuri barumuna ba Yusufu hino yamwimukize owiyamutira rubaju okugira ngo atakafa. Ogwo munywani wanje Kireya bakabane bamweta Reuben kuyahurire nama yagira ati ngabambe atereka turece tutashesha eshagama yotine rubanja. Haleluya. Ayibambe bagira ngo katumwite konka Reuben irakagija Yesu yagamba nawe yajatinga hakiri reka tumunago mukina kiremo busha konka tutamwita mukama simo mnonga. Ayibambe Yesu akwinire nteka Yesu akwinire plani tishonge byo byona biriho tishonge nama yiba kugirire tishonge nama yo eje yiba kutireho konka rahanga witu aina mani na no bushoborozi. Now wagumizamu no shoma no reba mbweno Yusufu bamunagum omukina kirimo busha konka kubabire bajyaho bareba abo abari kugura abantu bakaza gukora ubuhuku. Ayibambe haba hendi ijo plan habaho plan B Yesu yaresire konka kwenda okukiza ogo yabire nakunda owabire nakore birungi oyijuke nko bureberezi bwa Western Kole nka province yona ya Uganda twine theme nergo mbagaratiya eshura ya mukaga omushorongo gwa mwenda nagira ngo otariho kukora je aha kubabwa nyuma yebyo obona kuburika kwari botari kwa masiko ojyajesha. Haleluya. Waba nokoraje obona kuburi kushika nojesha wabo tari kwa masiko. Nambone munywani wanje uri kundeba ogumize muno okoraje manya Yusufu nobundi akabakimanya ngo abarumuna tibari kumwenda abwebyo konka akagumizamo okuyabirari yagumizamo. Nambone munywani wanje uri kundeba ogumizemo mukama nakumanya nakwetegereza naja kwisaba hanguze bamuguza Abishimayili bamugura bamutwara yaza kora buhuku kubamazire kumugura abo barumuna kubamazire kumuguza yagenda yazoko abarumuna bamanyangwe byeye byagira bita byahwa bamanyangu tibarigarika kumureba Jesus bamanyangu tibarigarika kumuhuriza bagenda bayita omunyamishwa zishe omumatungo gishe biyamemwe bajita kubamazire kujita oyishuce Yusufu bakamwiyaho ekanzu yiyabira jwire eyishe yabira muhire ahabwo kumukunda kubamazire kujimwiyaho bamara kwita ejo nyamishwa ayibambo masyogishe bajisige shagama bajitwarishe bagira ngo tata omwana wawe ayisigwe nyamishwa tachireho ishaha bwo kumukunda yashasha yakororufu bazo mu byose namanya ngo mwana we yabira kunda munonga akagira ata akafa. Madam Clay omwana wawe no mukunda munonga mbona hato bakuretera amakuru go kugira ngo yafuka tori kumanya ne cyamwita konka bakugira ngo enyamisho nayo yagireta ayibambe no shasha bamanya ngo cyabo cyahwa Yusufu kuyagenzere yakoko ayibambe muko mugabe
omwihanga eri bamutiremu yamukunda yamureba yamukunda yamwiha Abishimayeli yaza kukora obuhuku omukikari ky'omugabe yagumaho nakora obuhuku muko mugabe yamureba yamukunda yamurigira ahabwe biyabire nakora omunshaye akaba ari murungi omunshaye omucemerero cye akaba ari murungi ayibambe ari murungi buzima yamurigira kuyamurigire yayetenga kumushambanisa konka Yusufu yayanga Yusufu yayanga okuza mu kikogwa ekyabire kitari cyo bwarahanga ori kundeba Yusufu yayanga omukazi yagumizamu owabira ine kitinisa owubabire nibinamira akubaka bari mukoha muko mugabe ayibambe yamukwata kifuba kuyamukwasire kifuba Yusufu yamujuko mubyara yagenda no mwenda guyabira jwire gwasigarwa omukazi ayibambe byatandikiraho bya Yusufu oyijeke kuriya abarumuna bakamwanga bamuguza ariyo nakora obuhuku yagaruka yatomerayo neco konke kiyabira tarimu mukama simu mnonga Yusufu yirukanga omukazi yajata nobiha nobu wagenda tendakureke yatandikiraho Yusufu bamukwata bamukoma bamutomo cyome ahabwo kumutahwecho okugira ngo baka akenda kushambanisa mukamukama kuba mutiro mu cyome oyishuke no bamutomo cyome waba noshome byahandikirwe ngo mukama rahanga akaguma na Yusufu na no mu cyome yaguma nawe kuyagumire nawe obuganzo bumukama yabira mutireho bwa owabire nakume cyome owabire ari mukuru wabo owabire narebera ababire badyo mu cyome yagira tapana hat Yusufu bari wankoreki manya Yusufu yatandika ahabwo buganzi bwa mukama konka ahabwo kukoraje akaremera kukoraje munywani wanje no birakare otakargo mu mbabaza Kristo ezo kuguma nokoraje gumizamu nokoraje gumizamu nokoraje ahakuba mukama rahanga nakumanya nakwetegereza ebikirizo no bubyijire bambe Yusufu yaguma mu kubaho kwa mukama yaguma mishoge yakore birungi nahi bamutira mu cyome yakore birungi yatemberaho waba nogumizamu noreba Yusufu omukaya Potifari amushore yashatu na mwenda nogumizamu ozo mushura ya makumyana ayibambe Yusufu yatandika kushobora biroto eby'abandi babiri barota eby'abantu babiri barota na no mugabe wenyine biyabira rota obuna kubwashika omugabe yarote biroto tiyabishoborekerwa yayebuza abantu bona tiyabishoborekerwa konka bamugira ngo manya omucyome hari yakasigazi kire ayibanga hari yakasigazi mazima nikabasa okuvunura makuru gekiroto bayeta Yusufu yayemerera ahabwo mwoyo warahanga nahabwo kugumizamo nakoraje no kugumwa mishoga mukama yarotorere biroto okurugobwo bamukwata ayibambe reba ryo mu kikari reba nahinduko mukuru nahinduko wamani bamukora minister obwa minister abishe mwiwono manyo bwa minister iyo mushija wari kundeba iyo mukazi wari kundeba iyo munyeto wari kundeba madamu Kireya obwa minister hura obagurize owishari kumanya ngo akafuka owabarumuna bayanjire konka habwe kirhanga yabira mutireho ahabwe mbabaza ruhanga
na no kugumizamo nakoraje rahanga yamuhindura cyango yamuhindura ihangari yajiremo kankugambire eri yahindukiremo ayibambe batungo businje batungo kubaje konko wabo owishe yabirari na nabarumuna ihange ryo tiryatunga businje ecyari buruzo businje habaho ikigambo cenjara ihanga yabirarimo munywani wanje eri yajiremo ahi bamugurize akakorera y'ubuhuku bakamuta no mu cyome konka kagumo mishoga mukama eryihanga ryabaje konko waba yabire nazarwa ahishe yabirari nabarumu nabamugurize bakabihangwa akafa hatungo businje ayibambe reba uwaba Yusufu haba yenshara eco kurya cyabura ishe yagambira barumuna atkonka mpurire nduru netera ito turi kubituye ninjara konka hariyo mwihanga mugende kushaka aha kuba batugambire ngu omuri Misiri hariye njira ki hariye byo kurya hariye mere hatireba ishe wa Yusufu nagambira barumuna nibaza kushaka bakwata urugendo bagenda baza kushaka batambura birukanga bahikayo kubashyire kushaka bashanga omushija owabira ayino bujunanizibwa bwo kubahereze byo kurya bwo kuragira ngo abambapakinjirebi abambaherezebi akabari Yusufu owubaguriza bishimayiru owubamanyire ngo takireho owubabire mbamanya ngo takigamba konko uruhanga yalinzireje rahanga natangaza ngo Yusufu kuyabarebire yabamanya konka kuyabamanyire tiyagamba tihine ciyagambire tarabatonganise tarabajumire tihine ciyakozire konko umutemagwe yahurura kusima ruhanga umutemagwe tiyagiri hari yabahereze byo kurya nangwa yarenza nahabyebyo ebiyoshemerire kuba baherize madamu Kireye hato wakozere kubi owayinize reba obwire bwahika wamwetenga konka tori kumanya ngo niwe uri kwetenga konka kuwazayo tiyakujuma no yakumanya tine ciyakugambira omutima gwe yamalirira okukorebyo ebyo uri kwetenga kuyabamanyire yagira ati mugende bambe mugende mudye mugende no businje ngo konka kumurabe ni mugaruka umurundi gwa kabiro kushaka mwije na shwimu mukama simo mnonga Kireya we ayibambe Kireya ayibambe Kireyo nyinaha ayibambe Yusufu yabahereze byo kurya yabarengezamo yagarika yaje ati mugaruke kandi kumuraze kugarika mwije na shwimwe obunako bwahika baza mu rugendo bagenda bagarikayo wabo bagambirishebo ngo twagarikaje batwereze byo kurya kubagire kucekinga ebibabire bine ayibambe bashange bibabire bine birengire nebyo ebibabire bashimire kuba baherize ishe yababuza ati bitogu noho wabagerera tubantumwe noha bakabata kumumanya konka akabari Yusufu ogo bagurize ogo owubabire nibamanya ngo tubarigarika kureba edeye byahwa okwepaka kwe ayayayaya okumuhimbisa kwe kwakomaho ishabo yabakwata bagenda bagarikayo Yusufu kuyabarebire yija yabakira yarajira bateka barya yiyame bijwaro bye byo bugabe yiyamo ebijwaro byo bukuru okuba minister kuyamazire kubijura ishe yamureba omuzire n'umuzire yamumanya kuyamazire kumumanya
nawe yabeshoboreraho yabamanya nabo bamumanya bateka obugenyi yakoza nabo mu ndiro hurra kire yakoza nabo byarya nabo bashemererwa emitima yabo yananuka. Of course kire yo mutima gwawe noguma nokimanya utkhona shiruhanga yamawe notandika kujoteki nkaba nakitumwoha notandika kubitekatekaho notandika kubiranzaho notandika kubireba notandika kujiroteki nenki. Munywani wanje uri kundeba Yesu natangaza akwinire plane nungi etali yo bubi echawe no kuguma omisho ga Mukama nokore birungi. Rero bona kuburika akutungure kandi obona kuburika ebi wabibire nokora je kireya nibyo uri kusharura tokubasa okubibe bihimbo okasharura oburo wabibe bihimbo no sharure bihimbo. Munywani wanje uri kundeba munywani wanje mpurikize storage ya Yusufu yona nituyame bintu bine biri bikuru munonga. Echo kubanza nituyamo kwikirizo kuhango. Munywani wanje otwari idara ryo kwikiriza ngwe mbere jo yorimu ebyo ryo noreba. Munywani wanje tibyo ruberera byine expired date kandi expired date byabyo kwekwika ayibambe rahanga kwimusya rahanga kutungura rahanga korre byembabazi twari idara ryo kwikiriza ngo mukayasho omukikacho wanyu karayende kukorera tari kwetenga sho tari kwetenga nyoko tari kwetenga abanyabuzari tari kwetenga abandi kureka nayetenga umutima gwawe okukwakira iwe kore birungi okore birungi kwawe. Yesu yakorre byembabazi nakwimusha notangara nakwimusha abakurebero likubi abakurebero likubi abakurebero likubi kireya bakurebero likubi nibareba noyimuka barebo hindukire barebo ryo ndijo bareba kabiri kahindukire konka Mukama. Yesu natangaza ekyakabiri kituri kwegamu nitwegamu ekigambo kyokusasira kandi okasasira kimwe. Yusufu no bamukozere ebyo Yusufu akasasira yasasira kimwe rahanga yamukorera byembabazi rahanga yamukorera byo kutangaza. Munywani wanje ogo waze mutori sasira oworigira ngo umurareba na mwahiko mwiguru oyina masiko go mwiguru noza kuzayo. Munywani wanje jiro wasasira umutima go gutunga obusinje umutima go gushemererwe umutima gwawe gubeje bwanyuma yebyo byona noija kureba noyambuka noija kureba no rugo mwidara nozo murindi omwizine lya Mukama. Ekindi kituri kwegamu no kuteka masiko gitu tukikiriza plan za rahanga tejerezo yino kugumisereza obona kubwe kintu kuburika nibwija kwika reka kwirukanga munonga iwagumiza muno okoraje koraje abantu bona tokamanya nyencha kare nambone munywani wanje ari kundeba tokamanya ogo waliyo nonagijura tokamanya ogo waliyo nokorebyo tokamanya ejo ofisi yori yoshitameremu ayibambe kireya kankugambire abantu bensi bajiro mu ofisi batagarara bazo mu ofisi bagira ngo kasitani nyendeho kokanye ndakugambira kireya wabano yetenga promotion tori kwetenga kurwanisa odyo mu ofisi wabano nda promotion no shabiro dyo mu ofisi Mukama muhereza mani no bwenji abikoraje na chaba nikibasika na niwo mukwasa omu ofisi yarimu ebyari mabikoraje rera tera promotion atunga promotion ateridara argo mwidara azo murindi akimara kuzo murindi kireya na niwo hanantuka kuriya owa mukwasize owa mushabire ozo position eyogo yabarimo konke yatakirimo why composition ejo ogumiza muno okoraje nawe yazamu nyencha karole banogikaho. Munywani wanje mpurikize ni nyenda kugarura mamasiko Yusufu no bamukozere ebyo konka Mukama kaguma nawe. Munywani wanje
idara ryorimu ebyori kureba ebyori kubugana ebe bakugambire ayibambe byorebire ebyobugine hariyo nebye biliyoni byija otakarwo mu kubaho kwa mukama guma mu kubaho kwa mukama gumbo ryo mu mishoge kandi ogumize munokore birungi bwa nyuma yebyo noija kusingura bwa nyuma yebyo naija kwimusha nambwe noreke kutina endwara yo rwiroreke kutina oguma misho ga mukama okushobegwa koine oguma misho ga mukama okushomesa abana kwawe oguma misho ga mukama embera yone yorimu noija kusingura embera yone yorimu noija kusingura Yusufu taraba cheni Yusufu taraba jumire nanka kireya kintu kiyankozire hona ayibamba hona na nokuna okunarire na wachiro rebo gumwana waine ayibamba ninye narire na wahirwaro nkarara hariya mbarra rufaro ajire kuzara atine businje tine uyabira yine mbona hati yanze mureki otakafayo ebye birunje biwakozire mukama hina hiyabitire obona kuburahika arakwiho mu idara atembera kirunje echo kiwakozire akwiho mu mwanya akuteko mugundi gumu mukubaho kwa mukama akasheshaka ninkugambira ngo gumu mukubaho kwa mukama ogumize muno okore birungi aha kubabwa nyuma ya byona Yusufu ndo buyabiro mu byebyo yasingura kandi abamunagire nyuma bale banargayo hatashitamo omisho nambone ninkushabiro mu izina rya mukama ngo abakunagire nyuma abakwesero wenyuma abatari kubara mu kintu cyona mukama habe wizoba koragumo mishoge akwimuse barebe odyo witinisa akwimuse barebe orujiro mu idara ojiro murindi reka kurwana entaro tizawe entaro nezarhanga entaro zabana bawe nezarhanga entaro zabarana nezarhanga kundana na mugenzi wawe kire kundana na mugenzi wawe omukristo okundane no mukristayo omukristayo okundane no wa Mungu mwema wa Mungu mwema okundane no muslimu okundane no wa seventh day nango kundane no gotine din akuba kori ko mwiguru tebari kubuza ngo kabori wa dini ki barakubuza ngo hereza accountability eyebi wakozire nambone umunywani wanje ninkushabira remera hakukoraje kundana na mugenzi wawe niyahwitima ayibambe kire abantu baziritma kwa kureba nanka yatungukaho itima ribitma itima geyongera kwa kugura kapicha rangwa mapichi gahagandusa kwari kugira motoka tama amamotoka gahagampa ayibambe graduation nkeje kweri kubaho omuntu azimba nambe nyenda kugambira wodyaha learn how to celebrate others munywani wanje celebrating n'abariyoni ba celebrating omuntu kwara atunge kirungi oshemererwe nawe karahika we kibi okwatanise nawe aha kubanyencha kare tokamanya Yusufu abamugurize abazire ngo akafa ayibamba empihishi ni hano bamuguze batonge empiya konka mukama hina yamubikire kuyamazire kumubika yamukorere byembabazi nambone umunywani wanje ndi kuhendera akasheshekera izoba ninkushabira ngo hagire umwanya guruhanga yakutekamo hagire gu yakutekamo obwire buhike osingure hagire umwanya guruhanga yakutekamo kandi Yusufu enyuma itwareba yamwimukiza Rubeni kuyamazire kumwimukiza Rubeni yayemereraho yagira tapana tutakashesha eshagama yotine rubanja nyenda kushabire shara mukama kwimukiza yo muntu owora atembereho ibyawe bikakomoroka mukama kwimukiza yo muntu kandi mukama yaza kwimukiza yo muntu nobore miro mukukoraje oremire omukukore birungi oremire omishoga mukama kandi ori kukora namani munywani wanje ogende okore namani bwanyuma yo kukora namani oguma mukubaho kwa mukama bwanyuma yo kuguma mukubaho kwa mukama kwimukizeyo oratume no singura
kandi munywani wanje ebyo byone byori kureba nebyakanya kace gumiza munokora kandi uri kukoraje wabo ineduka gikoreje wabo ryo mushomesa j'abana bihanga wabo ryo mushaho gumiza munokoraje omuchonti chona kireya ugumiza munokoraje mukama kumpera mukisha mukama kugabirre embere yorimu mukama kusingurre ebyo uri kureba ebigumire mukama bihindure atanchira hagiye cyo uri gukora maze muhebwo mugisha kandi cyamuherwa byona obeji otungu yahakasingi kireya yahakasingi wabona umwendo gujware wabone cyo kuryo kirye kandi kukira buri munywani wanje omagwe ne choyine konke choyine chona okikorese nkoko chine oshemererwe mukama akore ebyembabazi mukama kumpera mukisha erizoba mukama kuhindure mihangare hango. God bless you. Yabarekire mukama wembabazi nakusima nakwebaza okundo kasima okagamba nitwe omukasheshekera izoba yabare mukama yabarahabwo wishemwe kireya owanyaciraha yabarahabwa TV West yabarahabwo mukazi no mushija no munyeto ababa ni bandeba nangwe no tuyire nara omusangura mara otuyirotine businje omuherezo businje otuyirotine kubaje atungo kubaje abana be bashome omushija watungo kubaje omukazi watungo kubaje oyine cyari gukora omuhereze mbabazi ezo kukikoraje rero bwanyuma yo koraje ayimuce argo mwidara azo murinde ojiro wasingura ojiro wakora byo kutangaza sandeji ehinduke yo mutano amagaraga buri muntu ori kundeba embabazi zawe ruhanga zigume hamwe n'icyo bambe embabazi zawe zitshanjire embabazi zawe zitwerezo kukoraje embabazi zawe zitwerezo gumomisho gawe embabazi zawe ziturinde zitakaturgaho okuruga hati nokisa ebiro byona amina. Thank you so much Wishemwe nyenda kusima mnonga imwe bari nitwa program ya Msimanta na nahabo kuri TV West injiri yitu yari nonje mnonga kongo fosa habwa kire tutukazira muturenge haho konga twenda kusima Wishemwe eria ahabo mukama kubasa ukabagana nitwa kigamba cyarha kandi niwo wabagana ho nitwa kigambe ki twasimbe mbabazi wana yitebekanza kuzahira mizo we thank the Lord ahabo kubasa kuri injiri yitu kandi wo warigireyo niwe ntsima rahanga. Program ni Msimanta Declare ntujendera chimwe mpaka hashayitano konkano kutekereza tumaze tuzeho kacho mukahumiro ntugaruka no Wishemweria ayine bujuruzi burunje mnonga kandi mukama akamjerera jeki yahereze kumwiciriza tuyikirize tufumireho netugaruka. Amen. Shongoro, chanjo yangu zile hasa
The FIFA Club World Cup 2025 is here! Live on StarTimes! From the 15th of June to the 14th of July, 32 of the world's big boys clubs, PSG, Real Madrid, Man City, Bayern Munich, Al Hilal, Mamelodi Sundown, and many more will take place in the USA. Watch Messi, Mbappe, Dembele, Harry Kane, and our own Dennis Onyango on the ST World Football Channel and Sanyuka Prime for Luganda commentary. Effective 13th June, subscribe for 2 months or 2 weeks and get upgraded 2 bouquets higher. When you pay for Nova, you enjoy basic or smart bouquet. That's not all. Watch the Miss Uganda 2025 starting on the 27th of June only on StarTimes Makura Chika. Go StarTimes. Bulio Mumunene. Abanya-Uganda mwena Alpha Music Entertainment yakuletera Best Emily Live in Concert. Ebiri 13 by'ukwezi kwa Musanze 2025 ahari Kampala Selena Hotel ubwashagatirwe bishenteko n'abanyirenteko benguruko ezo kwimbisa no kuramya ruhanga ukutahamwe n'imitwaro 5 VIP n'imitwaro 10 emeze y'abantu 8 ni miliyoni 2 zonka kandi basa no gukoresha isumu yawe yo mu ngaro okugura ticket aha MTN Momo imiryango neje kwigurwa shayi kumizo mwabazyo okwenda kumenya ibiri kushiraho no gukora bookings zero mushanje mukagibi ngaga ni 3 5 n'emwe 2 ijoreba mukono gwa ruhanga ni guborozya ngoma Best Emily Live in Concert. My God is bigger than Don't miss the Bride and Groom Expo from 27th to the 29th of June 2025 at the UMA Multipurpose Hall. My name is Farida Nassos. I'm a Client Relations Officer with NIRA. We will be taking part in New Vision Group's Bride and Groom Expo. So this year, specifically, Ugandans know IDs have expired and we've started the exercise of renewing national IDs. So at Bride and Groom, NIRA is coming with all the services, but most especially want to appeal to Ugandans
who have never registered to get a national ID or a NIN, and those whose IDs have expired, those whose IDs are about to expire, those whose IDs are lost, to come and renew them. The Bride and Groom Expo is brought to you by Vision Group, Pepsi, Bella Wine and Luke's Bespoke. Yagebe kwatirine nakatare kamate. Utakolesa manu gonka bitote muno bwenji. Oriyo no oguza omuntu owo kubanza kuvugana. Nobasa kuba oriyo noferwa sente. Yetegereza akatare okusyo gora atunje beyi nungi. Mukore bigombe ebiri kubagita kwenda kuramuza je beyi nungi y'amata. Manye mihendo y'amata ya buri izoba. Kandi otakakomaho gezaho kutahenkoragana n'abari kuguza ebyoma birungi hamwe na supermarkets. Taho mulingo gwo guruzamo otaguza bwo wayenda. Obhabuza habarisa hamwe n'abashubuzi b'amata. Ramuza amate kurigirira haburungi bwago. Gumana omanye beyi y'amata ryo mukatari buri izoba. Program ni Msimanta kandi mtabacheyo omukahumrako of course into simarhanga habwa Sunday izoba Sunday okuhendera kwizwa mukaga ebirabira na mwenda byokwizwa mukaga 2025 simarhanga habwe mbabazi za kutujira obutosha na mlonga Sunday kejo kimukuriyo burire ukimukuyina magara go kuzahira nizo kushabarhanga no kumusima ntubantsima mukama bwendo kwe twagaraka tutyo no mucweka cyo bujurizi mutabarche yo mucweka ikingiri yitu ningasha kigambo cyiti kizoberi kandi of course cyayibembero wishemwe area twagiho mufutandika eshura yashatu namshanje no basa kuboyino bwire shomeshure je yona oyetegereze je mukama kuyakorera isufe byo kutangaza kandi niwe wamwesiga mazima nabe kukora wamuhumutuma gwawe mukama tinitira kumurema mwe tuagarukana wishemwe area ayino bujurizi burunje munonga area akashara mu kwikiriza Yesu kuje namagaraje konkantu yenda kumanya area ataka genre area atakikiriza Yesu kutegeka amagaraje akabari eriyoha mwenu twagaruka twakushemera mu rwa kabiri wishemwe area nashemererwa twenda kumanya ahi wazarirwe ikayiwazarirwemo ikabiri yekere kushaki ekere kumanya rhanga ninga kizoba nkeri mu mukamutaramanya mwene twende tugarize mu amana na mnonga batakikiriza Yesu kuje namagaraga amen yabara wishimwe kireyo gundo murundi ugaruka kanyacira no waba no tureba mukamasimwe mnonga abanaye yanjiro muceke cyaragaho ndi Elias asimwe ndyareba kandi ninyebembera ekitongore cyo kujunwa ni cyetwa Soldiers Request Band International Ministries kandi amajingwaga na asyamuka kabohe omu university nonje munonga ya Ankole Western University eyituri kumanyanka au kandi ni manyangu Dr. Andrew Vice Chancellor ahurikize kandi ariyo natureba omuyizine lya mukama Madam Claire nompurikize noriyo nandeba ninsima mukama nkazarwa kandi kunazirwe nashange kayinazarirwe mu babire badyaboro ninga arihe kigambo cy'urunyankore nibacete nyoro mbwene kabege kayenyoro ekabege nyoro omukubura sente omukubure byo kudya etashomire aho kabohe inga itwe nyewe ndiyo mukiga dadi wanje nakomoka Kanungu rero yija yaza Bunyaruguru ecyaro nibaceta rw'emitagu no hikaruto tanyanja rero temba nko mukisozi nkokwe kire yokokwe okwe hari mnonga niyo nico cyaro kinazarirwemo
nazagwa nk'abandi nashanga family ryesyo wazaro ryo wakangahe nazarwa ndyo mwana wa kana kandi ndi last born mbwenu arabundi kuba niye yanjura nkagira ngo ndi bucura ne nchikunda. I love that and I love my mom and my mother and my dad. Narahanga kunkora bucura nazo mwishomero kiriya omuka eryaho etine cheine omukedyaho mama wanje na tata wanje ko nagire kuzarwa nashanga badyo munju yempandisano kandi nje yabire bari mbapangise nabwe kabegeye birere omu trading center yarwe mitago bakabani bapimira mutonto bakupemera mu waraji muzeyi wanje ine cassette kandi ari kushare mbaho aza ari kuzishare omusimini ogo kuzahiguru ondisha kaza hansi niyo kayinazarirwemo niko kubabire ne bashabazire banje niko kuyabireri konka bakuru banje ababire barho omwe akakumu primary ya katano yaza kushwerwa uwo mushiki tujyabojo bashatu na no mushicyomo omushicyomo akashwerwa ryo primary ya katano rwemitagu primary school ogwe yargamo twagumumuka ondishe wakuratireho yashoma konka nawe ari kweshomesa abazire ahiba basize kumukomya kandi barangire kumushashorora ngo bakabazine bayanga kureka bakaba batazine yayiyongerayo yapakasa yashoma yamarasine yakana yamarasine ya mukaga yazana university konka yargayo atakamazire yaza gukora ibindi yabo mutembeya umurimbarra no muri Kampala haza ho ndijo my brother ndijo yashoma kuba mutizo mu cyamushanju ya joininga secondary senior 1 ndice secondary school na shubure bitoke na bisindika gari ajya ishomero na shoma yashoma yamarasine yakana yaza kanone Apollo yashoma bushomesa bwa primary last year recently nibwe ajila payroll ayino mukazi nabana na mukuru wanje ndije ayino mukazi nabana na nogo warjino mushimoro nawe ayino mushija hamwe nabana niyo kayina azarigwa mukireya okuyabire nesha no kuyabire neyingana nanye nazo mushimero nko kubagenzi banje babatiro mushimero natandikira rwemitagu primary school twabanzo mu nasare kabe ryo mukanisa omucucu ne twandika hansi ne tshitama bitundu bare twashoma hakaba ariyo mukazi ito tukakura ntumweta muka Backwell even Backwell bone erin tukatsta kuri manya niwe yashoma isomo nasare ko narugiremu nagumizamo kanisa kedyaha ishomero rye kanisa ririnka hariya nazo mu class nashoma nkabandi nashoma nasare yahwa P1 A B C yahwa akasente mpora mama wanje na tata wanje bari kuhanyaguza akasente bakatunga ka revejo banshomesa bagumizamo banshomesa na kom primary ya katano kuyashire sente zabura ebintu byashoba mawe akaba nahinjire mizi dadi wanje ari kushare mbaho nanye kunazigwe njero inabashangireho amyaka mwende yinabire nyine kireya nanye natangira kuhinjire mizi twaturugarwe mitagu tuzarutoto owo mugenzi jaka businje twahinjire mizi but twara tractor kurugarutoto no kuzamashonga kayanga twingo majani tugahinga tugabonereza omumwebazo bagarika batutwara batuteka rutoto tugarutoto ntambara kuzagwa mutagwa bijere omumwazo omukasheshi mama wanje ampakinjire bitecere na nebitakuri kunabire ndugahambiteka hansi ahansi yo mustari omajani eshazi kanayi twenja nabwo kuba umwana muto nzayondya ngaruko munyere ninye nabire ninsingayo okuba muto
munonga omudyabo ababiri bahingira emizi ndiyo nimpingira emizi na dadi wanje na sharembaho na mame wanje nahingira emizi kuyabira hingira emizi yareta akahunga yareta bitecere bakatukore sande yona batishashuro rwa mukaga mbano izobo kosha esande yono kosha ngo ine shiringi obumwe kenda na bitano okukora 15 muzi batutembesa bataro 15 niko nankuzirenzi azo bunkore mizi ndiyo ninshoma nabwe mpora nindugayo ninzayo weekend ninzayo ninkora obumwe nimbura kushoma ninza kuhinjira mizi nchirugayo tutunge cyo kurya kandi dadi wanje na mame wanje bampakinjire bitabo nje naza ishomero sente zabura mame wanje bamuhereza karimo ko kuteka ishomero a primary obwe yarjira mu byo kuteka waraji atachibirimu kandi nahibabire mbapangisa bahaguzire hata no wabo bombekireho buju butari bwa permanent nabone babupangisa rero bombekirana no mucaro ko kabana Yesu natangaza hati bombekirana no mucaro narugo weyo muka naza kuteka ishomero kuyagire kuteka ishomero nagira nti Yesu we bari ataka tekire ishomero izoba rya sande nkeri imweto murumanya esa izoba rya sande no butwabire turitsyo mazima ma wakaguma mu kanisa kandi kuyagumira mu kanisa na nito yatutwara mu kanisa mbwenu nazo mu kanisa no butwabire ntushatsyo tutine cyo kurya tutine cyo kujwara konka nkaguma mu kanisa kireya mawe yaguma mu kanisa ayibambe twaguma mu kanisa najunwana n'abarokore na n'abakikuru bagira ngo noza kutetema mbwe niwe bakikuru to kureba imenyeta ndisha heri konka naguma n'abakikuru tuzombisibo ku rugo rwa katano mpaka sande ayibambo oyikomuka weno rikwenda weno ryaho konka no babire bajunigwe mawe bakaba takabyetegerize je bakaba ari mu kanisa konka batakabimanyire bitari byamani batakubicenga kankugambiri nyowe ninye natomere batandika kubyetegereza je nagumiza munashoma kandi nabwe njye mu kanisa rahanga yakore byambabazi yakore byo kutangaza mawe kuyagire kuteka ishomero manya natandika kujya ishomero ecyamushanje naciyeze ko natangire kurira ishomero ryagira ngo abarinye naguma nintegura nkampeka orusani yagobuhunga nebitoki ndiha omukiyungu mbitwara mu staff room na nashayi nantwara bucket cyo bushera na nebikopo rero bamara kurya bashomesa ngarakayo ntegura mbitwara kiyungu no bumwe mbyoza mbona kuzankahi omuklasi niko nashomenesyo primary yahwetyo nitushaka tutine cyo kurya tutine shonga tutine sente konka Yesu yayanga nabwe nashoma kuna amazire P7 naza kwinjira miziji hati nazo wajaka yo nahikayoje naza no wabandi nakora nazo abandi nakora kuna abire ndiyo mu kihumuro cya P7 twaza kushoma mu jiji ningo Burundi twashoma mu jiji ha rutoto ni yabiri parish yitu na hati ni yari parish twashoma mu jiji hakaba hariho mugenzi archdeacon bansigaho mukama muhumuzeje twashoma mu jiji rera kuhendera bantora no mbandi ngo ninye ndashome speech y'abaronda batebwaho omisho ga bishop yo na mwesi gwa katonene ko kabana mwe Yesu manyakire yakakugambira na nabakuruga kuri nyuma Yesu nabamanya nkaba ntakumanya no kwata muzindaro rero ban training ngo kwato muzindaro ti konka nkantera kapare kanje kagufu ntere kikaru cyanje ayeyeye bwo nkabandi smart mbona bagira ngo niwe orahereze kirabo bishop eshaha yahika na ha speech na kwato muzindaro yekanisa yatere ngaro mu rutoto ngo mwana wagwe mutagu yakwato muzindaro
manya hakaba byacibira hati nibwo tutungira amashanyarazi nibwo bashazire hakaba hari kuba umwana wekire yamawitu no mwirima haki mbwe nibwo kaba guryo mwirima ndindindi konka Yesu akaba natumanya na niwe ryoko Yesu nagira ata nakumanya okori kona okori kusha omunyeto ryaha nyenda amugarra mamani ngo nikibasika Yesu kugarika kagire ki yakora nikibasika n'ubuwo kozari gumukeye kushachi nagumizamu ko nahire speech Bishop Katonene yanyeta yankwata muto yanshabira mucisha nata ko natahire chureti wa witu yagira tutuze kutayayira Bishop nkaba ntungire nkoko manye najitwara namutayayira kunashyireyo yankwata yanshabira basare Bishop Makrista College cyogera shema nazayo nashoma siniya 1 tihine nkaba ntine masko nyawe kabani mango bo namara primary 7 naheza nakoma kunagiye kuhumuruka nabazire ezo kushopinga nazo bakaba batazire batazine abandi bantu bampe bitabo bampa bed cover bampereza buri kimwe cyona omuntu wabambize kumpe cyo kushweka ni Dr. Wamino adyo muri Katera na adyaho ni bamwita Dr. Nick na wo musigazi yaza kitanda cye yaho bed cover ya jimpa naza kuhumuruka abantu bantiza kese jeje yo kutame bintu bajintiza rero daddy wanje na mami wanje bandondera transport nagenda nahumuruka pocket money yinagenzire nyine zikaba ziri shiringi 5 kandi bampakingira n'ekijiko cyo kulisa akahunga ko nakire yababora banyeta baja ngo wareta ki tunyonyine cya 5 na n'ekijiko izoba ryo kubanza ekijiko bakitwara na ne cya 5 bakitwara natandika kushoma sine yawani yahwa kuyabire nehwa Bishop Katonene yaba nahumura aha mirimo yo buhereza nazomuka no manye kiri kumanyisa nananye nkahumura nanye nagaruko mu cyaro obuyambe bwakomaho ko bwakomeraho ayibambe manyamaho bakane bamugamba tata bakane bamugamba ngo rero hati mbweno ya mawe ngo hati yagenda konke byo byona rahanga kabare hamwe nanye mawe na tata nimbasima no butwabire turutisyo nyo bakabanta mamani banshabira nasimbuka obwe manya tubombu kanisa tendarugire mu kanisa natagurra natere ngoma nazebembere bya youth nabo mushomesa wa Sunday school naba youth lead iroko ndi mu kanisa rahanga yankorere byembabazi obuyambe kubwahireho nagaruko witu nazara ko rutoto secondary school nagaruka kwinjire mizi chairman PTA no mukazi we mukama baherezo mugisha rutote kabetandikire ne bamweta ahimbisibwe kandi omukazi we ne bamweta Rose akaba nashomesa mu secondary yantwara yantoweye natandika kumukorra nakora umuntoke nayekorra kasasiro nakora buri kimwe nahinjire mizi yantayishomero nashoma from senior 2 rutoto secondary school namaraho senior yakana tukatine center number twaza bushenyi pioneer high school twakorera ibibuzo bya senior yakana rahanga yanjerere mbabazi ni jampikiri bushenyi pioneer high school bajango garuke twako half basare noza kuba nokore bya chapel acting chaplain kandi tukushomese oshashora kasente kache oshomese ni ya katano nazo musina ya katano etakahwire covid ya mani yija nargayo nagaruko witu nazo mwirwaro natandika kukuro mwirwaro ry'abandi omukiriniki Nyakasharu hakaba ho omushaho natandika gukora ndi kusimura mwirwaro nasimura mwirwaro nakora buri kimwe
nahinjire mizi nkanzayo ngaruka mpingire mizi owitu obwe nkanta kiriyo nargayo nagenda ayi nabire mfuno umurimo naho nabire njira ki nza nchirgo wawe kireye nzawo ndijo ko nakiro mu rwa radio nakora owabira arimu yagira ati reka nkushomese certificate ni bajeta NA nursing assistant abo mu cyaro ni bacete cyo abo koze bironda ka certificate ako ko mwaka gumwe it is hands on nashoma nakatungo mwaka gumwe ko nakamazi hurra yampakarimo nakora Yesu yankorere byembabazi ko natungira ka sente ndi gukora hate nayiyongerayo nashoma nawe I'm a professional enrolled nurse. Hallelujah. Yesu yankorere byembabazi ko narujire kushoma bushaho nawe natandika nabone baraha natandika nataho clinic sezanje manyo wititimbayo nzayo nko mugenyi bampurra ntayayi konko hinabire mbanjire gukora nkanzo muri za mission ntere nkito mbaza ba missionazi abijire kuburire njiri nargayoko nanye bampeceka nakishoma nanye natandika kuburira ko narugire kushoma bushaho Venerable Reverend Silvanus Muhirwe na Archdeacon wa Nyakashaka hati yanto mukanisa ntashomere burizi ntine mudari ne bani babeta bakatetei bavaja abakumi bekanisa abashomesa bekanisa natandika nahereza ne bajeta Rwanda ro Church of Uganda kurugayi nabirende ne bakutwaraho kanana to and fro bakaba tuija 13 enkumina 15 nahereza abantu bishe mu kanisa Yesu yabareta Yesu yankoresa nakora umurimo gwe kumbabire batuije 12 sande ngenda nzanjura transport njiho mu kliniki kuba batuije 10 ngenda ngwanjura ubwire ko bwahiki banyihayo banteko mu ndisho kanisa kandi yubantiremo yaba mpango yatisha nyinji mukama simu ko yatirije nyinji Yesu yankoresa natandika za fellowship za healing and deliverance natayo counseling session abantu bija abarokore bija abasiramu bija kecina nagambire buri kugira ngo amadini gone bakwatanise kandi bakore hamwe twakora hamwe aho ari cyambara abantu bajunwa overnight yazaho omukanisa twashagamu twaza heru twatanga korra heru ranga yakore byembabazi kwabwireho mwaka gumene cweka manyobwe kireya mbayo ntine mukazi ntakashwiri anyobwe mami arebe mwana we narwo mwidara nazo mami aguma nampura radio ya buri birizi aguma nampura ngo yasi ranga wanje abwo kunda ekanisa natandika group najeta Soldiers of Christ Band abasurukare ba Yesu nakora na platform natahwe minyete ndisho twatandika kuburire njiri batandika kunyeta papa neho dyatandikire naburire njiri mpora ko nabire njoko banto mukanisa ya kabiri nagambira Archdeacon ntikonka Archdeacon ninyenda kushwera yenda kurondo mukazi nabiro muhereza konka ntine mudali njyo mushomesa bankumise kanisa nakwato mukiuna arebire nkakunda akaba nakora na koti ya rubirizi omukazi wanje murungi muharaba batizi ne bamweta Evelyn ahereza namburi namusiga kabwohe nintura nawe na nabana bitu nagira nti nyenda kushwera namutwara Archdeacon najant Archdeacon oguno mukazi no mushiki owundi kuza kushwera akaba mukazi wanje yagira tohamize ntikandi ninyendo ngambiro bugeni ahakuba owabira okungambiro bugeni nkaba ntamwine ne sente nkaba ntazine nkaba ndyaho tihine ne sente zinabirenye na account nagambira Archdeacon nabugabganishe wo mukazi na ishe wo mukazi wanje ni shento nkaba ntine shento nkaba ntine shwenkazi nkaba ntine brother ninye na Archdeacon abagiye kureba abazire bo mukazi twazo mutawu no muri jamu jaho mu hotel Bushenyi
manya nagara mwana w'umburiza ati Waza kushwera. naza kushwera ayi bambi ayi ma wakata kusteka teka go yaraza yonke kidara mukama yakireta nagamba bujenyo mushana guri kujwa manya ntine sent obujurizi bwo kushwera niburingwa mnonga Yesu yanjirire mbabazi nagamba bujenyi na Yesu yankwatiraho nkaba ndi ubukanisa abakristayo abo nabire nyine abakristayo bakaganda mukama bahereza umugisha abakristayo bandundarunda bagira ngo papa wito natekwa kushwera natekwa kurondo mukazi bakore nchikwa hintari obumbayo nkorebyo natandikire kushoma ankore Western University akuba kunagira mukanisa nagira ngo reka ngende kushoma nyetegereze kanisa njimanye hate naza kushoma buhereza arengo gwa diploma Ruhanga yankore byembabazi yakore byo kutangaza nagumiza mpora embaga yahika twaza kugamba ubugeni urwa katano bwahika nkantine motoka nkantine sent motoka Yesu yazireta abantu barubiriza bija abantu basutura motoka zabo batama amajita gabo tuyirukanga twazagamba ubugeni twashwera batomukazi urwa katano twakora give introduction urwa mukaga twaza all saints greater bushenyi bajinjweka batugita twata ahinabire ninkoro bushumba ndikore mizi ndikushomera omuyishomere byo nimwe natire mbaga nashwera kunamazire kushwera omukazi namutwara twatandika obufumbo twatandikira obufumbo Yesu yatu blessing kankugambira yahikana tomwana w'umwojo mukama witasimu ebiya wishemwe Elias nibiringwa kandi mukama mzirireje mbwe twende bigambo kabiri byo kuhereza eminyeto na mwe takikirize Yesu Kristo amen twende eminyete takikirize Yesu waba noreba he narabireho na kireya okushoma kwanje kugumire byona bigumire natandika kweshomesa na byona na hatahika neka yinyine no kushoma kunyine na ofisi yinyine byona nembabazi mbweno munyeto ari kundeba ningo ryoko nimuhereze bigambe eco kubanza no kuguma mu kanisa akuba kuri ntaragumire mu kanisa kuri nabiro muhiri nkabo mushuma nkabo muyayi nkabe kindi okuguma mu kanisa na no mukazi no mushije ari kundeba guma mu kanisa okori kona otargo mu kanisa zo mu kereziya yawe zo mu zigiti gwawe zo mu kanisa yawe ejejejejo mukama naija kukorera byembabazi eco neco kubanza eca kabiri munywani wanje ari kundeba omunyeto ryoko kora namani okukora kiriya no butwabire turitisiyo nkakora nahinjire mizi tinaga ya mirimo kora ayibambe kora fayo kore akuba mu kukora mukama nakumuki kandi kire mukama takuhereza umugisha eco tine notekwa kuboyine co yine eki mukama ratandikireho akaho umugisha rero kikeyongera okukora ni kikuru munonga kandi okukora to kwetenga byamani notandikira co yine rahanga kwimusa kana cyo wabo tacine munywani wanje okori no basa kutandikiraho niwe wenka mukama kwimusa obo mbiconco obo mbinde biranga yakwire okukora ecyaka shatu eminyete ryoko abazira baryoko omunyeto oyine akagisha ko kushoma ashome kandi omuzire ashome so mwana we manya hati naza kutahana ingenda no mugati manyo kwezi kukushika nyaka center banka njenda nkashashura ninyeshashura hati kandi ninza kushoma mpaka PhD mu izine rya Yesu kuba Yesu ayemerire nanyi omunyeto mpurikizo shome no buwashomere yo neco ine kireya garuko yongereho tabaguza shome kuba yine ngata takubura cyo kwekora kandi omuziro ryoko oshome rero bwanyuma yabyo nebye binagamba okukoraji abajyo mu kanisa bajuneji bakoreji rero ruhanga akore ebyo kutangaza na nebyembabazi mukama kumpera muki
Amina kandi niwe mukama kwereza umugisha. Amina. Ori nita program shware ntenda kusimba hanga ye baro kubanitwe kandi obujurezi bwa wishemwe Elias n'uburonje Munonga arubo kubana uri umuntu kaziruti hate Elias arije abakumbuga nokwe ahari yankore Western University mugirango arije ubundo burakumanye byarabiremo kwenyuma kuyabire nakore mezo majani othuno buwe byakabikora konka ko kweza kwikiriza Yesu nakweho mu mucucu nakushitama n'abanyege niwe mwikirize umuhereze umutima gwawe umuhereze byawe byona ugira uti nayikiriza kuhereza Yesu byanje byona utareba yabitahamo haze cyo wabano dekadeka ngo tsiri kubasika umishoga hanga n'ikibasika cyo kureba ko rushuzi umishoga hanga mazima nakantu kaje reka twikirize Yesu ategeje amagara gitu ibyasigara tubimuhereze we namanya ukwatwenire plan. Amen. Program ni yamusima tucinekrea kandi of course ntuyonto iri rukwendera aha shayitani ntwantwendera twikirize tumureho ni ngaruka na message sana. Thank you Baba, thank you. Neonyo kwagala konzi kwagala nga konjijendi wentula nendoza kwebyo byokoze olw'erinnya lyange kakubo kaliwo wakadduka omusalaba wakalaba naye tewakakwata zijjukira lwewakaba ng'olabya kakakubo era tewakakwata nokonakonanga endiga polapola songa ogenda mulofula yadde ekisowa kiraba tewayimirira yadde watya wasigala otambula bwentoola n'endowooza kwebyo byokoze olw'erinnya lyange bwentoola n'endowooza kwebyo nenzijukira dalani atajukira anyoyo atasinza abayo zesirinza kumwera tata endaku zange zonna dalani atajukira anyoyo atasinza zesirinza kumwera tata endaku zange zonna. Yokoze olw'erinnya lyange kakubo kaliwo wakadduka omusalaba wakalaba naye tewakakwata zijjukira lwewakaba ng'olabya kakakubo era tewakakwata nokunakunanga endiga mpolampola songa ogenda mulufula yadde ekisowa kiraba tewayimirira yadde watya wasigala otambula bwentoola n'endowooza kwebyo byokoze olw'erinnya lyange bwentoola n'endowooza kwebyo nenzijukira Zangezo
risente zawe kutunga magoba omugasho gw'okugaburira ente ebyokurya byine ekiriisa okuta sente omu byokurya birungi by'ente riizooba nikikuleetera amagoba amarungi nyenkya kare okugaburira ente ebyokurya ebyine ebiriisa birungi tikirikukoma aha kwongyera obwingi bw'amate bitu nikyongyeza n'ebishaju ebirikutuma omutindo gwayeyongyera omu byokurya birungi niharugamu omutindo omurungi gw'amate hamwe n'ebbeeyi nungi okugaburira kurungi ente zawe nikireetera okweyongyera kw'entaasa ya buri izooba